Dositej Obradović rođen je oko 1739. godine u Čakovcu. Ostao je bez roditelja, a školovali su ga rođaci. Dositej je učio cijelog svog života. On nije samo putovao i učio na putovanju, već je učio jezik, slušao predavanja, upoznavao se sa novim političkim, socijalnim, filozofskim i pedagoškim idejama. U Haleu u Njemačkoj skida kaluđersku odjeću i oblači svjetovnu, a na univerzitetu sluša filozofiju i estetiku. Ovdje prihvata prosvjetiteljsku krilaticu prosvjetom ka slobodi, to ga opredjeljuje da svoje znanja praktično primjeni u prosvjećivanju naroda. Počinje pisati knjige u prosvjetiteljskom duhu i zaokupljen je mišlju o izdavanju knjiga na srpskom jeziku. Sva Dositejeva putovanja nisu bila baš ugodna putovanja i život su iziskivala materijalna sredstva. Sam ih je obezbjeđivao radeći kao fizički radnik, učitelj, lektor, korektor, besjednik, predavač u Vojnoj akademiji. Postao je poliglota, naučio je klasične jezike grčki i latinski, novogrčki, njemački, engleski, francuski, ruski, albanski, rumunski, italijanski. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru održana je promocija knjige Dositejologija koju je napisao profesor dr. Predrag Jašović. Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, dragi sugrađani, dobrodošli na promociju knjige Predraga Jašovića Uvod u Dositejologiju. Znači, imamo vrlo dobre sagovornike, a i vidimo da ste vi zainteresovani u odnosu na broj koji je prisutan večeras. Ja bi prvog izlagača htio da prozovem, to je Šejla Rebronja, diplomirani filolog. Izvolite. Poštovani, na samom početku moram da priznam da sam bila veoma počastvovana kada sam čula da ću govoriti o novoj knjizi profesora doktora Predraga Jašovića, jer profesor Jašović je s jedne strane profesor koji prati naš rad i pruža nesebičnu podršku od samog početka studiranja, profesor od kojeg smo mi kao studenti mogli mnogo da naučimo svih ovih godina, a s druge strane osjećala sam veliku odgovornost jer znam da je profesor Jašović izuzetan naučni radnik, o čemu svedoče brojna priznanja i nagrade za naučni i književni rad. Sam naslov knjige, Uvod u Dositejologiju, pobuđuje pažnju kako prosječnih čitalaca, tako i onih koji se bave ozbiljnim naučnim radom. Pre mog prvog susreta sa ovom knjigom, bila sam mišljenja da se o Dositeju nema šta novo kazati, a da već nije zapisano i objavljeno. Ubrzo, nakon prvog čitanja, postaje jasno koliko je ova oblast zapravo neistražena i koliki je doprinos doktora Jašovića za proučavanje Dositejevog dela u srpskoj književnoj tradiciji. U naslovnoj sintagmi sadržana je reč uvod, što će insinuirati započeto, osnovu, polazišnu tačku za sva dalja izučavanja. Knjiga Uvod u Dositejologiju sastoji se iz 7 poglavlja i obuhvata recepciju u dijahroniji, recepciju u 19., 20., prvim decenijama 21. veka, uvod u tumačenje Dositejevog dela i medijaciju, te kao takva predstavlja mnogo više od uvoda. Autor u knjizi daje prikaz Dositejevog dela po sinhronijskoj i dijahronijskoj liniji, obuhvatajući pritom komparativne analize. Posebnu pažnju autorovih istraživanja predstavlja recepcija, pa će nakon iznošenja metodoloških pretpostavki u tretiranju recepcije u uvodu 4 poglavlja biti posvećena recepciji Dositejevog dela u različitim epohama, osvrćući se posebno na kontekst i uslovljenost recepcije njime. U prvom poglavlju predstavlja se stanje među čitalačkom publikom u Dositejevoj aktuelnosti, kao i pregled aktuelne kritike, te način na koji Dositej plasira svoje knjige u to vrijeme. Naredno poglavlje govori o recepciji Dositejevog dela u 19. veku, te daleko kvalitetnijoj čitalačkoj publici. U vreme formiranja brojnih privatnih knjižara i biblioteka razvija se u narodu ljubav prema knjizi, koja u vidu javnih biblioteka napokon je pristupačna svim građanima. Poseban akcenat u ovom poglavlju stavlja se na zaokret u metodološkom pristupu Dositejevom delu, što podrazumeva, kako autor navodi, da se po prvi put delo i ličnost Dositeja analiziraju tako da se tretiraju kontekstualna i tekstualna sadržinska značenja. Poglavlje recepcije u 20. veku donosi čitaocima opširniju i podrobniju analizu recepcije Dositejevog dela, imajući na umu da je ovaj vek bio daleko plodonosniji nego prethodni, kada je o recepciji reč. Poznato je Jausovo načelo da je 20. vek posvećen čitaocu kao osnovnom elementu neophodnom za događanje književno-umetničkog dela, te se u skladu sa time posmatra i Dositejeva čitalačka publika. Dositejeva čitalačka publika u ovom vremenu
U ovom periodu je raznovrsna, čemu doprinosi činjenica da je Dositej zastupljen i obuhvaćen školskim programima. Njegove basne se obrađuju u nižim razredima, u višim deo života i priključenja, dok se od početka ovog veka izučava u srednjim školama uz pismo Haralampiju. Posebnu pažnju autor posvećuje brojnim problemskim pitanjima, daje odgovore na njih, nudi brojna idejna rešenja potkrepljena primjerima i faktima. Tako govori o Dositejevom detinjstvu, mladosti, Dositeju kao putniku, uticajima, prosvetiteljstvu, jeziku, pesništvu, filozofiji, pedagogiji, humanizmu, odnosu prema narodnoj poeziji, srpstvu, Dositeju kao verniku, njegovim prethodnicima, sledbenicima, nastavljačima i savremenicima. Kao posebno zanimljiva za širu čitalačku publiku mogla bi se nametnuti poglavlja o originalnosti Dositejevog dela i o Dositejevom odnosu sa savremenicima i nastavljačima, jer se o tome malo zna i malo uči u školama. Kada je o originalnosti Dositejevog dela reč, autor eksplicitno ističe da Dositej nije krio svoje uzore, niti predloške na kojima je nastajalo njegovo delo. Basne prevodi sa različitih jezika, a kada to čini, navodi da je u pitanju prevod. Dositej u prevodilačkom radu pokazuje inovativnost. Neke delove izostavlja, neke dodaje, ne prevodi od reči do reči, a posebnu pažnju na polju inovativnosti zavrađuju naravučenja. Dositej izvor za basne nalazi kod Ezopa, Fedra, Galena, Ignjatija, Đakona i drugih, ali i u usmenoj narodnoj tradiciji. Autor ističe da je teško iz navedenog izvesti zaključak da je Dositej samo originalan ili nije originala, ali i da Dositej nije preuzeo nikakvu ideju. Ideju niko ne posjeduje. Ona je kao on to sve postojeća i opšte je dobro. Mogu se eventualno preuzimati neki stavovi o ideji, ističe autor. Pitanje originalnosti i značaja Dositejevog dela i značaja samog prosvetiteljskog programa u budućnosti će, kako autor ističe na kraju potpoglavlja, tek biti jedan od osnovnih zadataka Dositejologije. Pitanje odnosa između Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića moglo bi posebno biti interesantno učenicima različitih starosnih grupa, ali i njihovim predmetnim nastavnicima. Iako se prema hronološkom sledu kulturno-filološke tradicije posmatraju uporedo, autor navodi da je važno istaći činjenicu da Vukov rad hronološki proishodi iz osnovne Dositejeve ideje. Programom su obuhvaćeni u školama jedan i drugi, a dolazi se do zaključka da bi se percipiranje Vukovog i Dositejevog dela moglo promeniti nakon čitanja knjige profesora Jašovića, te sagledavanje njihovih ideja u istorijskom kontinuitetu i tada aktuelnim društvenim prilikama. U narednom poglavlju postavljene su teze koje se nisu pre pojavljivale u Dositejologiji. Odnos Dositejevog dela i stvarnosti predstavlja jednu od prvih teza kojima će se autor baviti. Pod Dositejevim delom autor podrazumeva celokupno njegovo književno delo, prosvetiteljski program, ali i sam život koji je, kako se ističe, od kontekstualnog značaja i neodvojivi od suštine značenja Dositejevog dela. Kada govori o medijaciji i medijatoru, na primjeru konkretnog dela, dokazuje da medijacija ima šire značenje od onoga koji su davali neki književni teoretičari pre. Saznajemo da medijacija Dositejevih dela nije proces koji se dogodio, već kako autor ističe, to je proces koji se i danas odvija, te ga kao takav treba posmatrati i izučavati. Knjiga Uvod u Dositejologiju nam donosi kontekstualizaciju epoha kao i sagledavanje društveno-političkih dešavanja u kojima recepcija nastaje i razvija se. Dositej, kako od autora saznajemo, sam stvara recepciju i priprema publiku. Njegova publika su, kako u pismu ljubeznom Haralampiju kaže, svi ljudi koji razumeju naš jezik i sa čistim i pravim srcem žele svoj um prosvetiti i narave poboljšati. U komentaru nam profesor Jašović objašnjava da ako se čitalac prihvati knjige, onda se on distancira od onih koji to nisu učinili. To znači da je pristupio knjizi svestan svog neznanja i svoje naravi. Knjiga profesora Jašovića će zasigurno pronaći put do čitalaca željnih znanja ili je već očigledno da su večeras mnogi ovde prisutni sami pronašli put do nje. I na kraju, nije slučajno što smo večeras baš u biblioteci koja nosi ime Dositeja Obradovića i koja i sama predstavlja hram u kojem su knjige svetinja. I nije slučajno što baš mi studenti doktora Predraga Jašovića govorimo na početku o njegovoj knjizi jer je i Dositej voleo studente i učenike. Kako sam Dositej kaže, karakter čoveka se poznaje po njegovoj besedi, pa tako i karakter profesora Predraga Jašovića poznaje se po ovoj knjizi. Hvala. Najavljujem drugog govornika, to je Ersan Muhović, diplomirani filolog.
Uvaženi prisutni, uvaženi predstavnici akademske zajednice, uvaženi književnici, uvaženi studenti, uvaženi profesore Jašoviću. Pripala mi je zaista velika čast da večeras govorim o uvodu u dositeologiju u biblioteci Dositej Obradović, tako da bih se na samom početku zahvalio profesoru Jašoviću, koji nas je okupio večeras sa jednim ciljem, a to je, Dositejevim jezikom rečeno, vaspominanije, odnosno da bi se prisjetili civilizacijskih vrednosti koje je Dositej utkao u našu književnost. Kada kažem našu, mislim na celokupno južnoslovensko, kulturno i istorijsko nasleđe. Na jednom od predavanja profesor Jašović je govorio o Dositeju kao filozofu, tako da bih svoje izlaganje mogao započeti sledećim rečima. Kontekst u kome se pojavilo Dositejevo dela i kontekst u kome se pojavljuju dela u Dositeju, konteksti su sličnih razmera. U oba slučaja svedočimo o tome da u različitim vremenima postoji potreba da se izgradi društvo u kome ćemo se boriti protiv ideologije, znanjem i slobodom, a protiv samoproglašenih autoriteta tako što ćemo izgraditi kriterijume po kojima će se autoriteti potvrditi ili to prosto neće ni biti. Dositej Obradović se pojavio u periodu slabljenja verovanja. Verovanja Bogu, verovanja u Boga, verovanja u otadžbinu. I u takvom kontekstu postavlja se pitanje šta može predstavljati kohezijonu silu koja može ujediniti razjedinjene i razjedinjeno. Smatram da to samo može učiniti predanost i vera. Dositej nas je naučio ovim stvarima koje je u svom životu primenio i pokazao. Darovao je svoj intelektualni, duhovni i materijalni zekeat, dakle neku vrstu zadužbine na svakom mestu, otvarao je škole, poučavao je one kojima je pouka bila potrebna i još puno toga iz ljubavi prema humanumu. Kada steknemo neku vrlinu, mi stičemo i odgovornost za to što smo naučili, spoznali, prenesemo drugima i na taj način ispunimo prava drugih. Tako da o Dositeju možemo govoriti i kao nesebičnom učitelju energije i duha, jer je on to zaista bio i pre Skerlića. Sve navedeno i još puno toga nenavedenog i nenaznačenog dovelo je do pojave knjige pred nama i svedočenja profesora Jašovića koji u knjizi navodi da je Dositej otvorio novu stranicu u srpskoj istoriji književnosti, a njegovo delo oslobodilo je narod od kolektivne neosveštenosti, oslobodilo je narod od autoriteta u koje se ne sme sumnjati, oslobodilo je pojedinca da se bavi najrazličitijim pitanjima. Takođe, on je raskinuo sa srednjovekovnim konzervativnim stereotipima. Ovom prilikom želim da podsjetim sebe i vas na Dositejevu etiku, delo štampano u Veneciji 1803. godine, i ovo delo predstavlja svojevrstan kodeks etičkih pravila kojima je Dositej želeo da pokaže da se bez moralnih principa ne može održati, niti napredovati, niti može postojati ljudska zajednica, niti pojedinac. Upravo na tim principima i opstoji Dositejevo shvatanje prosvetiteljstva, na koje je veliki uticaj izvršio Immanuel Kant, koji je smatrao da prosvetiteljstvo predstavlja izlazak iz čovekove samoskrivene nezrelosti. Mnogi su govorili o antagonizmu, o tome za ili protiv Vuka ili za ili protiv Dositeja, ali njihov celokupan angažman bio je usmeren ka jednom cilju, samo različitim načinima, a filozofskim rečnikom rečeno, načina su upravo i razlikuju, s tim će se složiti, nadam se, i profesor Jašović. Dakle, suština je da nikada nije ni bilo pitanje koji od dva načina slediti, niti koji je način bolji, već je glavno pitanje koji od načina u datom trenutku je bilo moguće primeniti. Upravo zato večeras i govorimo o doprinosu Dositeja, jer je tekovine prosvetiteljstva prilagodio vremenu u kojem je živeo i stvarao. Na kraju izložio bih još jedan važan segment knjige pred nama koji govori o tome koliko je kritika uticala na recepciju Dositejevog dela i smatram da se tom poglavlju treba posvetiti posebna pažnja. Ne postoji univerzalan način koji bi se mogao iskoristiti prilikom prenošenja znanja, ali kao univerzalan medij postoji napisana reč. Da bi se prenelo znanje, mora postojati jaka volja i mora postojati potreba da se proširi diskurs humanizma, kojeg se svaki put prisjetim kada pročitam ovako delo, kada dobijem na poklon neku knjigu sa posvetom i u tim trenucima sve prestaje i ostaje samo osjećaj koji smo mi tom prilikom uspjeli probuditi rečima. Zahvaljujem.
trećeg govornika, to je profesor dr. Nikola Strajnić. On je jedan od recenzenata knjige, predsjednik je Društva književnika Vojvodine i predavač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Izvolite, profesor. Hvala. Dobro večer. Ustao sam iz nekoliko razloga. Iz poštovanja prema ovoj kući u kojoj sam prvi puta. Iz poštovanja prema autoru i njegovom delu. Konkretno prema knjizi Uvod u dositeologiju. I treći razlog što to radim 42 godine, ovako stojeći. Skroman je naslov Uvod u dositeologiju. Ali taj naslov u stvari prekriva onaj jedan, tu ima dva naslova, prekriva drugi naslov. Prvi naslov je Uvod u dositeologiju, a drugi je Uvod u izučavanje Dositejevoga dela. U suštini, naglasak je na ovom drugom naslovu. To je ono što treba još da se temeljito uradi. Naime, ovo prvo, Uvod u dositeologiju, je u stvari pretpostavka za ovo drugo. Pre nego što dalje krenem, htio bih da kažem, postoje u stvari dve vrste pisaca. Jedni su oni koji su okrenuti prema sebi, prema svome delu, prema svome stvaranju, dakle, odkrenuti od stvarnosti, od sveta, okrenuti naprosto prema sebi samima. Recimo, Marcel Proust je takav pisac koji je zatvoren u onu svoju sobu, pisao godinama to svoje traganje za izgubljenim vremenom. I onda takva dela su zahvalna za vrednovanje kritičko, zbog toga što kritičari ne moraju, i uopšte istraživači, ne moraju da idu predaleko u široki kontekst toga dela, već naprosto se bave tim delom. I drugi pisci koji su okrenuti prema spolja, prema svetu koji ih okružuje. I njihovo delo ne dolazi, dakle, iz njih samih, nego dolaze iz toga sveta. I takav je Dositej Obradović. Zbog toga, kada se izučava Dositej Obradović, onda nije dovoljno da se izučava samo njegovo delo. I verovatno je to razlog bio što do sada u suštini temeljito nije ni izučeno Dositejevo delo iz, kako bih rekao, aspekta jedne stroge nauke. Nego se najčešće izučava kontekst u kom se to delo nalazi. Međutim, bez dositeologije, a to je u stvari jedno što kao latin species, to je jedna samo vrsta nečega što je rod ili genus, a što se zove literaturologija. Naime, bez literaturologije, odnosno bez dositeologije, kao discipline koja se bavi onim što je o nekom piscu ili nekom problemu napisano iz najrazličitijih aspekata i najrazličitijih konteksta. Dakle, bez toga nema ozbiljnoga, istinskoga izučavanja dela nekoga pisca. Prvo, čovjek mora da temeljito pročita, a onda da pročita sve o što je napisano o tom delu, što je relevantno. Pa nekada i nerelevantne stvari koje su napisane mogu da nose neko zrno, neku klicu nečega koja se može razviti u vrlo lepi plod. Dakle, najveći deo knjige posvećen je tome, dositeologiji ili literaturologiji. Pazite, danas je to izuzetno značajno u nauci o književnosti i, boga mi, posebno u svetu univerziteta.
Danas ne možete da napredujete u viša zvanja ukoliko niste podastrali, niste dali podatke o literaturi koju ste koristili u pojedinim radovima. I to postoje različiti i vrlo jasni kriterijumi, recimo aktuelnost literature. Koliko god bio Aristotel, ali traži se posljednjih nekoliko godina da li je na stranim jezicima, da li je u nekome časopisu koji je na ovoj ili na onoj listi, da li je ta citatnost prema onome što je propisano na nekom univerzitetu, da li ima autocitat i tako dalje, i tako dalje. Znate, ja sam bio, kad sam bio mlad, 10 godina predsjednik komisije za izbor svih filologa, svih univerziteta Hrvatske. Birao sam docente vanredne i redovne. Tamo je bio u stvari za napredovanje jedan kriterijum. Delo koje je napisao. Da li je ono doprinos nauci? I komisije koje su pisale te izvještaje i slale preko naučno-nastavnih veća, fakulteta i univerziteta, nama ti su bili izvještaji od 10 do 15 strana, temeljita analiza toga što je pisac napisao i kritičko ocenjivanje i onda vrednovanje sa vrlo jasnim i preciznim naznakama šta je to doprinos nauci o književnosti u tom delu. I na temelju toga jeste taj, bira se u to i to zvanje. Sad, kad se pišu izvještaji i za vanrednog i za rednog profesora, imate 15 strana raznih tih stvari formalnih, a onda na kraju, molim vas, na pola strane napišite koji je doprinos nauci. Tako da je i iz toga aspekta dobro da je ovdje na jednom mjestu sakupljeno, ja ne znam predveže koji broj bibliografskih jedinica, koji nisam mogao da prebrojim, a nisam nekoliko hiljada, znate. Tako da je to vrlo značajno, ali ne samo zbog toga, iz praktičnih razloga, i zbog ovih univerzitetskih razloga, i zbog toga što je naprosto na jednom mjestu dato sve to što je bitno napisano o Dositeju od njegovog vremena pa do 21. veka, 2,5 veka. Tu je, pored, već sam rekao na početku da nije baš o Dositeju mnogo. Možda je najvažnija knjiga, kao što je Predrag Jašović navodi, Poetika Dositeja Obradovića, pokojnog profesora Jovana Deretića. To je opasno delo, naučno, a malo je takvih knjiga. Ali ima više o drugim stvarima, zato što je Dositej bio otvoren prema svetu, a to znači prema životu u kome je živeo i prema različitim filozofijama, idejnim, religioznim, društvenim i tako dalje strujanjima. I njegovo delo je korespondentno sa tim. I on se trudio da delo bude u tom smislu i aktuelno. Zato je velika stvar što su ovdje sakupljene ni oni radovi, navedeni oni radovi, koji, recimo, kao što je kolega napomenuo, tretiraju one filozofske aspekte, kako bih rekao, Dositejevoga dela. Nije Dositej studirao, razume se, filozofiju, da je išao 4, 5, 6 godina, ali čovjek se opasno obrazovao i bio je potpuno u toku, jeste Kant je ovdje spominjan, svakako. Inače, taj racionalizam, to što vuče od kartezijanske filozofije, od Descartesa, Spinoze, poslije Leibniza i tako dalje, to je ta jedna racionalistička komponenta u Dositejevom delu. I to ne sme da se smetne sa uma i
da se to delo izučava, bez obzira koliko bismo se usredsredili na izučavanje samog dela kao dela, a da nemamo to na umu. Ili taj hrišćanski moment. Znači, taj hrišćanski moment je vrlo delikatan i o tome i Predrag Jašović, interpretirajući neke od kritika Dositeja, ističe. Dositej je bio, znate, to se zove Svrzimantija. On je došao u Hopovo, to je kod mene, tamo ja stanujem pored Novog Sada u Karlovcima, a to je odmah Hopovo, idemo preko Stražilova u Hopovo kad malo planinarimo, pogotovo kad su mlađi. To je, dakle, jedan, kako bih rekao, idealan kutak gdje bi čovjek, da i postoje uslovi, mogao da napreduje. Ali nisu postojali uslovi. Ti Kaluđeri su bili nepismeni, znate. Retko ko je bio. I Dositej je imao u sebi taj dan eros za saznanjem, za napredovanjem. I normalno da nije mogao da to izdrži. On je čuvao ovoze, tamo ima lepe doline, ima staro Hopovo i novo, to je 2-3 km jedno od drugoga. Pa uz neki potok, pa su ga terali tu neka on, tu ovce, šta ćeš ti sad, i nauči na pamet oče naših žesne veze, i u redu je. A to nije se, i onda mu je jedan sugerisao, Kaluđer, na šta idi ti, beži odavde. I to je taj moment koji se njemu pripisuje kao, dakle, Svrzimantije, kao neko ko je raskinuo sa onom osnovnom svojom religijom. I naveo je Predrag nekoliko primjera, recimo kada je bio već kao potpuno zreo čovjek u Hilandaru, kako se odnosio vrlo ravnodušno prema Hilandaru. Ali sjećam se što je istakao Jašović, to je u stvari bilo zbog toga što su uslovi pod kojima je on tamo boravio bili loši. Pa onda i tako. Dakle, čovjek koji je video sveta i koji se više nije mogao naprosto prilagoditi uslovima u kojima smo živjeli. I naši ljudi u današnjoj Vojvodini, dakle u Bugarskoj, a pogotovo u Srbiji. Tako da je značajna ona literatura isto o tome prosvetnom momentu. Pa njega je Karađorđe zvao i bio je popečitelj prosveštenja, prvi ministar prosvete. I on je hteo da utemelji školstvo u novoj, mladoj Srbiji. Pazite, Dositej imao strahovitih problema. Recimo, jedna od najznačajnijih figura njegovog vremena bio je Stevan Stratimirović, mitropolit. On je, znate zašto je on zaslužen? Što je od austrijskog dvora uspeo da izdejstvuje da se otvori prva srpska gimnazija u Sremskim Karlovcima. 1791. godine. Predsjednik sam školskog odbora te gimnazije. Jako sam počašćen zaista. Ali to je toliko bilo problema. Pazite, on je s jedne strane bio je svešteno lice, a sa druge, i kao takav, sa druge strane nije želeo da dopusti prodor nečega banalnoga ili narodnoga ili govedarskoga, kako se kasnije. Vukova reforma je primenja u Karlovačkoj gimnaziji možda kao u jednoj od posljednjih škola. Zato što je tu bila ova crkvena, znate. Tu je, na početku je bila nastava na nemačkom i latinskom jeziku. Tek 30. godina 19. veka počinje da se i malo grčki. A srpski jezik
nije bila na srpskom jeziku, nije bio ni predmet srpski jezik, nego je služio kada ne bi đaci umeli da rastumače latinske, onda bi profesori, znaš, to se kaže ovako, jer ni srpski jezik nije definisan bio, slaveno-serbski, sa elementima ruskoga, tu su bili, zato što su bili tu neki ruski, tu su prvi ruski bili ovi učitelji, čuveni je Emanuel Kozačinski. U tu situaciju se Dositej nije uklopio, jer je on ipak bio mnogo liberalniji i u taj srpski jezik koji je korišten u gimnaziji, on je unosio mnogo elementa narodnog. Pa vidite, je to vrlo blizu Vuku i Vukovom jeziku. Dobro, nije toliko, ali je na putu prema Vukovom jeziku. Tako da on sa Stratimirovićem nije imao. I on je morao da na drugim temeljima zasniva školstvo u Karađorđevoj Srbiji, na nekim drugim, a ne na ovim. Nisu se oni međusobno, kako da kažem, nisu vodili polemiku, bili su učtivi, ali nisu se Stratimirović i Dositej slagali. Nisu se ni Vuk i Dositej, to je Jašović na mnogo mesta u svojoj knjizi istakao, nisu se slagali. To, ne, malo je vremena. Uglavnom, mislim da je to i uopšte poznato mesto, zašto se nisu slagali. Vuk je bio mnogo radikalniji i osim toga Vuk je imao nekakav kompleks Dositeja. Dositej je bio obrazovan čovjek, prošao svet i u Engleskoj, bio po Nemačkoj, u Grčkoj. Tako da je on i znao jezike i mnogo bio elokventniji i obrazovaniji nego Vuk, ali Vuk je bio potpuno radikalan i dubok. Neću, dakle, dalje mogao bih još neke primere da navodim vezano recimo uz Karađorđa, tu ima nekoliko anegdota, ali neka. Dakle, to je samo nekoliko primjera da bih ilustrovao ono čime se bavio u tome dositeologiji Predrag Jašović. Rekao sam samo da će dobiti nekakav izbor. I to on tako ide skroz od Dositejevoga 18. veka, pa kroz 19. vek, pa kroz 20. vek i kroz 21. To bi zaista zahtevalo mnogo vremena da se to elaborira, ali uglavnom su se menjali, kako ih rekao, pravci, pogledi na svet, na umetnost i kroz 19. vek. Pa se došao romantizam, to nije nešto što je Dositejno. Pa onda, pa i ono predromantizam, sentimentalizam, pa onda kasnije realizam, pa ona čudesa koja se događaju u moderne umetnosti. Tu se, dakle, sasvim drugačije sada gleda na Dositeja, ali ne možemo zaista o tome, samo napominjem. Sad, sve je to uvod u ono što se zove uvod u izučavanje Dositejevog dela. I zašto je Predrag Jašović u suštini dao nacrt u ovome drugom delu? Kako bi? Dao je jednu od mogućnosti. Šta bi trebali izučiti? Trebali izučiti odnos stvarnosti i umetnosti, odnosno stvarnosti i književnosti. To je toliko velika tema, to je toliko stara tema od Hesioda, kad je recimo rekao mi pesnici kazujemo laži, istine i slične, ali kad hoćemo, znamo da kažemo i istinu pravu. To je prvi put eksplicite ovako izrečeno. Ali i kod Homera i dalje kod liričara, kod tragičara grčkih, nama se čini da su to sve mitovi. Međutim, to je bila realnost u stvari. I do dana današnjega. Dakle, utemeljiti taj odnos umetnosti i stvarnosti, pa da se onda kroz to vidi kako funkcioniše stvarnost Dositejevog vremena sa njegovim delom.
to zahteva cele timove, ali ja mislim da se Predrag Jakšović orijentisao da uradi i to sam, kao što je i ovo uradio sam, što je do sada uradio. I drugo pitanje koje postavlja, to je jedno naratološko pitanje. Naratologija je jedna disciplina koja se bavi izučavanjem, dakle, onoga što se zove narativna književnost. To je toliko teorija da je to neverovatno posljednjih 40 godina o tome. Ali iz kojih aspekata? Predrag je rekao, recimo, problem pripovedača samoga, stajne tačke. A sad mislite, kad biste uzelo jednog Žerara Ženeta pa rekao problem fokalizacije, nulta fokalizacija, primarna fokalizacija, mešovita fokalizacija, pa iz tih aspekata, kad bi se dosjetili samo životnih priključenja, to bi se dobili strahoviti rezultati. Ima nešto što je još napomenuo, što me posebno zaista fasciniralo, šta bi trebalo kod osjete izučiti, a to su zvukovnost. To je kod Wingardena, to je jedan sloj zvuka također ima. Zvukovnost. I naveo je jedan primjer iz Platona, iz njegovog čuvenog dijaloga Kratil, gdje se raspravlja o jeziku kao fizis i nomos, i gdje se i o glasovima raspravlja. I ta ideja da glasovi imaju značenja je nestala. I pojavio se kod Toma Akvinskoga tamo u 13. veku i opet nestala je. Nije se moglo dobiti odgovor. Da li glas ima svoje značenje? Tek jedan dečak, Arthur Rimbaud, u 19. veku, 70. godina, kaže da glasovi imaju svoja značenja. To je revolucija bila. Iz tog aspekta Predrag hoće da izučava dosljednje, pa to je zaista nešto fantastično. I iz drugih aspekata, kako su pisci videli pisca u svojim romanima ili priprikama, iz iskustva ovoga, kako se zove, filmske slike i filma i ove filmske predstave, dakle i ono Jastup groba moge. Dakle, iz toga. Prema tome, iako je dao određene rezultate već i radeći na tome, ali to je ono, verujem, što će on nastaviti i što će, ako je do sada 20 godina radio na ovome, pa ja mislim da on neće toliko trebati, ali da će napraviti to što će biti zaista jedinstveno delo u sferi, dosta teologije, ja mislim da će to biti istina. Sad da kažem, čime sam fasciniran? Fasciniran sam večeras time što su ova dva mlada studenta Predragova govorila o svome profesoru tako. A šta me to fascinira? Pa to što je i Predrag moj student, znate. I što se on isto prema meni tako kao i oni prema njemu. Hvala vam. Predrag Jakšović je rođen 1971. godine u Peći. Objavio je 11 naučnih i stručnih knjiga, knjiga o Đorđu, Reč i značenje, Književne pritoke 1, Književne pritoke 2, Književne pritoke 3, recepcija književnog dela Dositeja Obradovića, transpozicije književnosti za decu, Život i delo Milorada Radunovića, pritoke književnosti Kosova i Metohije, pisci srpskog realizma kao književni kritičari. Priredio je preko 30 knjiga, a neke od njih su Iz Feniksovog gnijezda, Veritas Banatske ravnice, Odiseja Muhameda Abdagića, Stubovi srpske duhovnosti. Objavio je 5 pesničkih zbirki i to Ruža od noža, Paradoks smislu, Gordi izgrcaji, Uzletišta, Žitije Nikovića iz Ništića. Danas njegova bibliografija broji preko 400 jedinica. Učestvovao je na preko 50 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više nagrada za naučni, stručni i književni rad. Član je Udruženja književnika Srbije. Radi na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na studijskom programu za srpsku književnost i jezik, gdje drži teoriju književnosti i srpsku književnost 19. veka. Uvaženi profesore, izvolite. Pozdravljam svoje šefovice, i jedna i druga su došle, da ja slučajno ne pogrešim, a neću, potrudit ću se. Ovde je dosta toga rečeno. Hajde po nešto i ja da kažem o toj knjizi. Nije baš rađeno 20 godina, mnogo je, ako ide za Dositeja, mnogo je. Rađeno je nešto kraće, 9 godina, ali znate, to je rezultat jednog kontinuiteta. Ja imam u rukopisu još 3 knjige, ne računajući bibliografiju. Razgovarao sam sa profesorom Aleksandrom Jerkovim o toj bibliografiji. Evo, da vam kažem reč dve o tome da bih dokazao svoju kompetentnost. Pazite, do sada, o Dositeju, što se tiče njegovih bibliografskih jedinica o njemu, naša nauka o književnosti poznaje oko 1100, neka bude 1200. Ranije sam znao tačnu brojku, sad je to ne. Bilo je 1173, ali nije više toliko, ima nešto preko. Ja u toj knjizi bibliografije radova o Dositeju, o Dositejevom delu imam preko 4000. Dakle, 3000 o jedinicama o kojima naša javnost, naučna javnost, dakle, nema pojma. Zašto je to važno? To nam pokazuje u kojoj meri mi izučavamo naše književne prvine. Pazite, od Dositeja počinje nova srpska književnost, ne zato što ja tako tvrdim ili što ja tako kažem, naprosto to je činjenica. To su rekli daleko pametniji, utemeljeniji ljudi u ovoj oblasti od mene, između ostalih, i ovde pomenutim profesor Jovan Deretić i sijaset njih drugih. Šta je eventualni moj doprinos? Ta mogućnost, što je skrenuo pažnju profesor Strajnić, ta mogućnost aktualizacije Dositejevog dela, prikazivanje mogućnosti, tumačenje njegovog dela sa aspekta savremenih metoda i primenom savremene naučne aparature u nauci o književnosti. Jer znate, uglavnom se do sada sve svodilo na neka tamo prepričavanja njegovog života, šta se desilo, nagađalo se. Znate, ja sam, ova nesuglasica oko Hilandara, ja sam ponudio jedan razlog. Zašto je on otišao iz Hilandara i nije reč o tome rekao? Vrlo prosta priča. Znate, te zajednice podrazumevaju rad, podrazumevaju disciplinu, podrazumevaju jedan režim života. On sam eksplicitno govori u svom žitiju da nikada nije voleo da radi. I tamo, kao jorganski šegrt, on beži zapravo ne od toga što mu se ne sviđaju jorgani, nego neće čovjek da radi. Mrzi ga da radi, hoće da čita knjige. To je sva priča. Vi niste mogli, prvo ste morali tamo da obezbedite elementarnu egzistenciju, a potom da se bavite čitanjem knjiga. To je sad. Drugo, dozvolit ćete, tamo je došao i kao raskop. Jest da tada nije bilo interneta, ali takve vesti su i tekako brzo putovale. Tako da nije on ni mogao, Bog zna kako, da bude tamo rado dočekan, kao u nekim drugim sredinama. Ovde moram da nagovestim jedno, da nije imao filozofsko obrazovanje. Da, nije imao filozofsko obrazovanje, ali dosta toga je stekao u nekoliko navrata. Recimo, prvi put je bio kod Jeroteja Dendrina, koji se tada bavio prosvetiteljstvom i racionalizmom, sa tog nekog, nazovimo, istočnog aspekta, grčkog, dakle. Tamo je probavio 2,5 godine,
pa posle je u još jednom navratu došao, tako da možemo to da zaokružimo, nešto i preko 4 godine bio u Smirni, dakle. To je prva stavka. Druga stavka jeste da je upisao svojevremeno kod čuvenog profesora za to vreme u Haleu, profesora Aberharda. I to baš filozofski kurs, što je vrlo bitno, i tamo je probavio neke godine i po dana. Što će kazati da nije on tek bio u tom svom poslu analfabeta. No, tu bih samo stao da ne zaboravim ono što je po meni značajno što se tiče ove knjige. Druga stvar značajna za ovu knjigu jeste što sam, čini mi se, pokazao kako je Dositej stvarao svoju publiku. Pazite, retko kome se pruži prilika da stvara svoju čitalačku publiku. U jednom globalu, svi mi, zapravo, kad pišemo za idealnog čitaoca. I to pije vodu, to je opšte mesto. Ali Dositeju je, kao nekome ko se našao na početku formiranja te književnosti, zapravo pružena prilika par excellence da utiče na recepciju toga vremena i svih vremena posle toga. Kroz provlačeći Dositejevo delo, pre svega Život i priključenija, kroz dijahroniju, dakle kroz istoriju sa tog nekog poetičkog aspekta, pokazao sam koliko, čini mi se da sam pokazao, koliko jeste Dositejevo delo sistemom intertekstualnosti prisutno u delima drugih pisaca, iako oni toga možda nisu bili svesni. Sigurno oni u 19. veku i sigurno oni, mislim, i na romantičare i na realiste, pa i kasnije na one moderniste, odnosno neko kaže neoromantičari i tako dalje, i tekako jeste bio prisutan. Jer pazite, svako ruženje sveštenstva zapravo jeste Dositej. I tu nema priče. A svaka borba protiv sujeverja jeste Dositej. Svaka borba za emancipaciju jeste Dositej, jer to nama dolazi od Dositeja. Treća bitna stvar, kad smo kod emancipacije, jeste vrlo bitan moment, a to je imenovanje junosti, imenovanje mladosti. Do tog trenutka nikad niko se nije obratio mladosti. Od tog trenutka mladost postaje afirmisana. Mladost više nije anonimna. Normalno, tek će kasnije tamo negde sa Zmajem ona biti i konkretno određena. To je sada jedna druga, šira priča i koju mi živimo i danas. Ali to su neki vrlo, vrlo značajni momenti. S druge strane, analizirao sam, pokazao sam, čini mi se, nisam sve najbitnije, neke naprosto mi se nisu uklopile u koncept, zato što su izašle ove godine, ali najznačajnije knjige o Dositejevom delu za koje ja znam. Zašto sam to uradio? Nemojmo da se lažemo, ovo ne čita čak ni onaj ko mora. To čitaju vrlo retki i to čitaju posvećenici. Neko je sve te knjige morao da pročita i da vidi kako sve to izgleda, šta je tu rečeno i kako je rečeno. I vidjet ćete, ko bude prelistao, barem zbog te intrigantne stvari, ja sam i tekako spočitao svima onima koji nisu čitali, a pričali su o tome jer je više nego evidentno. A toga i tekako ima. I to je jedan, opet čini mi se, od značajnijih priloga. S drugog aspekta pokazao sam i mogućnosti raznih čitanja, a i čini mi se da sam rešio ili ukazao na mogućnost rešenja pojedinih problema. Naprimer, jedan od strašnih problema po meni jeste da su Dositejeve knjige spaljivane, da su ih upravo spaljivali ti monasi. Znate, to je vrlo diskutabilno. Šta više, ja mislim da nije tačno, to sam pričao i mojim studentima, možda sam njima i dosadan,
ali evo ovi koji me prvi put slušaju, pa evo i razmislite i vi. Na tom tragu je bila i Teodora Petrović, takođe svojevremeno u 70. godina. O čemu je reč? Najočevanija dela, znači prva izdanja Dositejevih dela, uopšte u našoj književnosti imamo Dositeja Obradovića. Dakle, da su te knjige uništavane, njih naprosto ne bi bilo, tako? Šta mi ovde imamo, dakle, knjige postoje. Možemo samo da konstatujemo eventualno da su knjige skrivane, da su skrajnute sa strane. To je sva priča. I vrlo je to moguće. Znate, te knjige su pobuđivale i tekako veliku pažnju i tekako su bile značajne za tadašnje građanstvo i tekako su uticale na građanstvo, jer u odnosu na celokupan taj društveni kontekst prema zapadu, mi smo bili u debeloj ili u dubokoj, zaista dubokoj zaostalosti u svakom tom segmentu građanskog potvrđivanja. Tako da je ljudima bilo neophodno da dobiju nešto novo. Na kraju, ta ideja je bila vrlo moćna i ona je pobedila i ona je prošla. I još jedan moment, i tu ću stati. Kad govorim o Dositeju Obradoviću, kad govorim o prosvetiteljstvu, ja tu govorim o Dositejevom prosvetiteljstvu. Pazite, to nije prosvetiteljstvo koje nama dolazi iz racionalizma, to nema veze sa Rousseauom, to nema veze sa Davidom Humeom. Ima dodirnih tačaka. Sa Rousseauom posebno nema, i to je profesor Jovan Deretić svojevremeno dokazao i vrlo jasno pokazao, ali ovo je prosvetiteljstvo koje je bilo prilagođeno našim prilikama, našim situacijama, našim narodima. Ne slučajno, Dositej Obradović je za to vreme jedan od najprevođenijih pisaca, jer već u to vreme on je preveden u Rumuniji, on je preveden u Bugarskoj, on je preveden, doduše samo pesma, prevedena na ruskom. S drugog pak aspekta, on je već krađen, znači prevodili su ga ne upisivajući i zapisivajući njegovo ime, a što imamo za svog života je doživao između ostalog i da se vrše izbori iz njegovog dela, što za to vreme nije doživeo ni jedan pisac, do duše. Sve te pise možemo izbrojati na prstima jedne ruke, ali dobro, sad, to je što je, radimo s tim što imamo. I još jedan značajan moment, ja ću vam skrenuti pažnju da, recimo, imamo jednu veliku knjigu o istoriji srpskog romana i tamo se tvrdi da srpski roman počinje od Atanasija Stojkovića od 1800. godine. Ova Dositej Obradović je svoj život i priključenija objavio 1789. godine. Neki će to nazvati romansiranom autobiografijom, neki to nazivaju romanom, drugi će ga nazvati, onaj drugi deo, romanom u pismima, ali svi se slažu definitivno da je život i priključenija, pričamo o savremenim istraživačima, najsavremenijim, da to jeste roman. Prema tome, što se mene lično tiče, što se tiče ove godine, istorija srpskog romana počinje 1789. godine. Eto, ja sam toliko znao, toliko mogao. Vama hvala na strpljenju. U ime Biblioteke Dositeja Obradovića, u svoje lično ime, zahvaljujem vam se na pažnji i na prisutnosti. Do nekog novog viđenja. Živi zdravi. Česte promocije knjiga pokazuju ljubav prema čitanju i pisanju, a pune prostorije ljudi pokazuju odanost prema pisanoj riječi. Koliki moj doprinos jeste izučavanju Dositeja, mislim da je suštinski bitno to
što sam interesovanje za Dositeja sa aspekta jednog modernog proučavanja i pristupa pomerio i na 21. vek i tu smo značajno zakoračili. Jer ja sam prvu knjigu objavio 2007. godine, dakle ovo je 2016. i to znači obećava jedan nastavak, barem što se tiče moje strane. Prevashodno sam je pisao, eto, zbog svojih studenta, jer mislim da će njima i tekako to da znači upravo na pragu ovog novog milenijuma, u novim decenijima šta to jeste, odnosno šta to nije, jer je praktično Dositej to sve radio na pragu onoga 19. veka. Autor Predrag Jašović objavio je 11 stručnih naučnih knjiga. Njegov književni opus je veoma bogat. Kaže, čitati treba zbog umjetničkog užitka, zbog potrebe za znanjem, zbog radosti otkrivanja lijepe riječi i emocije koje će ta riječ probuditi u nama.